The drums are talking. Balogo, balogo, balogo. Mama yenye, diye betu mi biara, emfa mwa yema. Ghana, ansana yako, ansana yako. Yo, inti ebushafo my yansare mu akwaba yansare mu atena sembra Coastal Television yadahwara yawo KWAPROW GPRTU on this station ha na Community Connect and yarehwe adze papa ebenya no wo oye KWAPROW yeti komopi afa KWAPROW no kro no wona ho bebre na mpanyimfo wode ato abananyim na so yebise de eba KWAPROW a ebe na de pati na wasu ibinye bi na edefi KWAPROW kro yim enata za ibedi da ebonom anampo edeba yewuni na no ebe KWAPROW a ebenye bi nti sabiwa enya bɔno nkote na wa ne mu papa so owa ha mirikase ya mijina oye provision store bi enyim Aniton supermart so ntena moda gina ne wura nara na wetum na woyi ya no na ya bonko man pocho bro wim kakraman mo akwa bo Coastal Television store ni tinzi da na brad na wudun gwa Aniton supermart yewo provision coastal so ahade it's a provision bobo ndama bia emo angwa drinks bibia benya wo supermarket bia we have most of it here. Nti no ye bi sede se onya bandama ahemfa na wo wo kire wechiri kwan Ebo ye wo KWAPROW station main station ehwa na ye wo. Nti no se sana sema hina network nse na papa nti no otedam no se ibi orhwehwe hu na kiri kwan wo oye KWAPROW ha phone number bi wo na wo ada social media handles ndo hwame. Phone number no, you can reach us through 0244 85 0220. Our yeah, Mama Anita the number 0244 85 0220. Yeah, war provision, anything that you need war supermarket. So a more and gua your son will co store. Ti eba ya buy your fine tea. But my primary bina bana. So you are always welcome. Say, Ibil by a wedding. Pedo Oyano, the men the Mabu, you better from Noyan Shishena, Oshana, Edibi Mana, no one coincident. Oh, yeah, your bulk purchase. So, Eba and Mono Yokotokuna, dainty BB in here drinks. BBI to me and bulk purchase it by able to phone number 0244 85 0220. That's a papa. It's Aniton supermart. Aha. Ono na yayin abon common na yawo oye KWAPROW yadi se yehwe ifi Aniton na nenti abrantie back on eyo na so da otono odihudwuma no yen abonkomo ye de yehu oye mobile phone and accessories na so gida nara abrantie MC nara wetum na waka na asam na da owode man papa mo akwaba ahenewa enti ebade na edihugo wa ha yetono phones yetono chargers laptop accessories and pen drives, memory card, the cord, turn power banks na di na wa. Nti otedam no se elidi hudwuma na ebi pede onyo ye igweda eba kwa na obafado ne nsabakam. Okay, me wo social media, me wo TikTok, me wo Facebook, MC Bado Ventures. And me to me the number so atugwa in case obi orun to me nko social media no. My number no is 024 7058 435. 024 7058 435. For me to my frame row.
MC Bado Ventures. Nti MC Bagdo Ventures ono so yen ose TikTok or Facebook or Twitter ni na or YouTube or nti ehwehwe na ekohwala ebohun na eyinedi nkowo ane eyinedi nsawodo na mehie bia no wetum dabo na dem ye kan no se ye KWAPROW da ina on station ha da okodo ma station ha ebenye bi bememedi de ebusia eyede banyenti hu nkomo na won kama ejira edunya da hwe na muhu oye enka no sasaw enyo sasaw na ma wachichiri hu da nchire nala na ma me pocho wudin na da idi hu go ha pocho from ese sankada kon pocho motankada kon na chinam no yin sasaw na adi moko no yin shita na adi na anyu nyina ho ha na bebi e wo fa KWAPROW pocho nya new market nti se ebisi oluye no program bi opere ya nkare kun bi na edzema no modu ko program na no ho hihye na bakwan na obafoda na sabakan pocho ba ha aname na makwagu epu na nyi nti ofra me pene sabakan mena mana yo pinu 02457238 yo ente yo wudin bio ese shankada kun mami ese shankada kun ono osenkada kun na chinam na odi hugwa ente oya wonsabakan na mami ano se de owa obisa yente mami wasem bisa yin that Mpacho masem bisa yin there. Oya na aban olaba woto aba woboto aba aban oso olaba mehiafo mreba mehiafo ehiafo nto aba mama ba mehiafo echi oya wabandama ahina ehiafo yi ohe ye chiri kwan bio na echi wa aba mesikafo enti ehia ebi nkohwe a ena elka head na 50 million a enye dan ndem na ebi nkohwe a muso me ehia yi onye bi wewu me weje me fusin enti fusin muso me se me yiska mezibesi enti aban ba owoda ebi a anka mu metroton abane wala ba mehiafo ba mehiafo na izemi ka ya to abaya ma wato ya to ma hon wi a na wadan ho akira ama hia no wan ya hia na hwe na echa ya kwhwe abane fei ya ho re kire hia ya re bire ansa yibe ya baby edin tiraton na ya bire na ka head na 50 million 70 million so me gira ho bia na me 70 million a madara ka head enti ahwan wanye abane guri na me tu anyum mesra hwande won fanta abananyum na ya oba anyene mahia afia inye bebi ndai ana inye bebi yemfa yitrunti wanye ye namwa ma na nanu fusini bia won boam na msi na musumnya bebi mfa mitrunto ya dase yana mame na de se nyum otore bi nko otode bi no aban karanta odimpuntu juma odra baha hanamo baby ze pomade ankafar wakada waye airplane park ho wadama yan ahina yawo anai echi ahwa NDC abiraran annan chola bado entabile NDC olo baranala wala bayanala na wa bato bema wuje mugu na owoto MPP bay wanka wo hwe masisi ala wasane watu women di susubai and di susubai no so wadana sasa no so echi wa yen ho hwe bie na wasane to abama MPP sane ba na MPP da na oba onka ho hwe na sisi ala ndi sabe echi sisi ala wobaya ho dan sisi asase no wutwatwan wobaya ho dan masisi ala mpuntudjuman wa da me ana important wa ba hem posido ma hiamanti amana henkatesi amai wenye djuma waye sa abanabe wabaya hodan yo eti ebusafo bisanyen aban wala campaign na fu wonya wato abani wiepe
mechi wa baye esikafu wona abrabo nda watum obesi na mabu na ba na bebeye di oya mamadu mawi hu chede ne wura nara maami mo akwa ba wode mahenwa bewem kakraman wa ha aha na bad ni de hugwa na mi yankuma froy na mepe bia ibenye no wom koto for coach bia ibenye bi wa ha ato pocho wo family sister abokuma kwa pro na mo si epes power kwa ibenye bi o sister abokuma wa ato yabada se ete ebusia nkomotwetwe no ne yen enyo ma mede mawie hu enyo ai adiza antadisa bla 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 antadisa kamna antadisa kam ma wenya sampa yebohwa mo ma me adisa abad ne de hu go wa ha pocho musumoton binsen nuayi wa ha na musumende sre bia aprode first ne wo baby ayaton yazi na nyame na adum na na amanya wa ha no de ye nyina ye bom na egwo no ye den ogina wamba na yentu ya baka hai to ma azuton no wo mo otimanyan wo ma obekoni nyi misana dem antadisa no na ho yin baby anchankan wo no na wode wa ba baby foforo nti baby foforo wode wa ba no ade seda yin de bialo ti go bialo omra ha omra ha na eba ha na omo ho yina wono kure ya no wedi mu na wehuma wona egwedin oboho na yi sesere we ja no mpe bien nyimpe ba sepe na wa gbose ha na wa ye de wona akona ban on sedara ondimu nti da na antadisa no no so oreka ebusia ma yenda yawo na yankwa kar kwan na afa na yenye adesha wo so yenye mbon komo na nkohwe da awonso wo KWAPROW na demre ye kan no sabiwa nyeda
ɛna yɛdze ho gua da oya ifi baby ba KWAPROW a wɔn nsa baka de fi ha no so ɔdɛ yɛdze ho gua mmerika sɛ mebu pay ɔyɛ supermarket no na akyerɛw no yɛ divine favor menyimara divine favor ma menye ne wura no mbɔnkɔmɔ ma me mo akɔ aba wɔde ma hene wa ya hene wa Yankopɔn adom bɔkɔ divine favor ebe abde na yɛ no oh eja ko ya dawo ma yenye bi ye tonton nzama provisions emo angwa tin tomatoes bibi biara ehia ezbe bia ibenya ona anyi aza yenso ye enti no sɛ yɛreka sɛ ibi pebi na odedzi no dwuma aba kwa no fada na sabaka na nhyehyɛ so bayɛ dem oh na obi enga na mesmo ai ka hye nkari a nti nyipa no tua na yɛ zama na ɛbo no nso wɔ fom nti nyipa no pɛdɛ otum ɔkɔtom po a no so botum atɔ no akɔtra ɔna anya na yɛ favor no kwani sɛ hwɛ store no ma memene kan mi sɛ wo sana yɛbɛyɛ na papa ɔka da chefo ɔyɛ abɔdɛ papa ɛmfo na awafo chefo mo ɔyɛ akɛsɛm nchefo no UCC farms wɔ hɔ ɛgya ha nsu to akɔ ɔtun kɔ na anizim nti yɛyɛ adwuma wɔ ha yɛ adze UCC farms a na ɔde yɛkɔ nti ɛhɔ ana yɛfa yɛ nchefo a na mempa asam na adze nti UCC within Cape Coast ha na supplying mpɛn fever social media handles divine favor obi da obutum ibibutum ne nsa aka wa na de mo ba no mabia oh okay social media handles they for now is minimal but or a telephone number yana WhatsApp yana use or 0242277549 no 0242277549 that's it ebusia onye no divine favor KWAPROW ehwe lorry station opposite pepepe aha na ohye na ma yankwado na inkezi nkomo onam line no motinti se ehwe sana ebo kro no mu no ansa na ebo wura KWAPROW kro no mu no idu station ho a wonsanyimfa ɛhɔ na divine favor ɔhyɛ yɛdzi nkɔmmɔ ɛhwɛ wo benkum so a bohu ɔyɛ Adom Beauty Salon sɛ yɛnsa baka yɛn maame no yɛabɔ sɛ yɛnsa kana yɛbɔbɔ nkɔmmɔ ɛhwɛ de yɛnsa baka Adom ɛnyɛ Adom Beauty Salon na nokwani papa bra na wo hwe inside ne wu na mpa Adom Beauty Salon ɔbɔ edwuma ɔrede papa umbo na yɛ papa nti hwɛ mosima ɔreyɛ sɛ yi wɔ fa ne pedicure no manekewa eyo ma ɔhwɛ nsɛsɛ ne maame na ndaka yɛ fidi ɔkyewa wɔ hɔ engagement wɔ hɔ yɛbɔkɔ yi nti merkese Adom Beauty Salon aye busy papa enti ebusia waso bebia wo bia no se eba oye KWAPROW kro ima meche lorry station nchen wo pe ebuhu Adom Beauty Salon wo a onye obotwetwe nkomo ma obi biara akoye enti mayenzi nkomo na yenhwe de KWAPROW eba obian na ebenyen wo ha etuwenwa na edehwe lorry station opposite a wo de we sese no ho na we sese na nata ma oboku wanyim oboku wanum aha na wakaye adwuma wo uyefunumun ono obobo usande se entizi na amia obo mandama obeye entima yanyi ifiewura na yemmɔ nkɔmɔ aha yanyi ifiewura mmɔ nkɔmɔ na yebisa no aha papa bra shop anything to that never na dinner where no ha yankasa yankasa shop anything to the never na where no ha hey shop anything to the ebusia
yɛne pope ɔmpere ɔkasa nanso yɛabakwa ade ma ɔte biara ne ɔda yɛ mo bra yɛabakwa ebusua yɛdze besi osane kwaprɔfo wɔnhyɛ daa wɔn yɛn gye ho shop ni din na wɔdi John Atta Enterprise. John Atta Enterprise. Cement and prepaid smart meter. More can online and postpaid and offline. No, ejuma yezu ade. It's cement no aba type dem na water no ha. Okay, type o ade Empire. 32.5 kg no. Anu kotin. Ebusia yɛbɛda ase ebusia yɛde ɔyɛ community connect no mu egwedi wɔ ɔyɛ kwa yɛde besi ha dodo nara yɛyɛ wobɔ nkɔmɔ nyinaa no ɔyɛ dɛ sɛ wɔfielo mama nkandam nti no yɛde besi na mu mo yɛmfi the community connect and yɛmfa seda yɛmfa ma edwumoku a wɔn adaworo mara wɔde biribiara wɔde hyɛ hinasen yɛde aseda yɛde ma ɔyɛ diesel gift shop ɔwɔ pedu ntabɛten traffic light n'ase diesel de bra nɔnfa akyɛde no mo na wɔfa kakyɛ wadɔfo nti budget bi okita obiara no ɛde kama diesel a ɔmo mo akyɛde kramo bɔtɔ yɛ krado na fabra ewie yi wɔ beebi a ɛwɔ na yɛda diesel asi na yɛda NPA National Petroleum Authority yɛda humase papaapa osan dɛ wɔda ahoɔden ne hyɛ hinasen yɛmfa aseda no bi so yɛmfa ama pro odikuro mekyerɛ nana kwesimi nsɛ ɔtɔde baasa ɛna ɔyɛ ne mpanyinfo yɛda papaapa wɔn bo a wɔde yɛda aseda no bi so yɛde ma honorable assembly member mekyerɛ honorable Jominsa no so ɔyɛ ne unit committee fo yɛda wɔn ase wɔn bo a wɔn so wɔde aboa hɛn da dudu biara a wɔboa hɛn no yɛda wɔn ase wɔn bo a wɔde abɔ mɛ nnɛ community connect from kitikeku asɔreba kofi esuman aseda bi nkɔma onua Filipo ɛna ɔyɛ Uncle Ben aseda bi nso nkɔma ɔyɛ Ejei ɛna ewuraba Efiba mekyɛ Suzy Umar bin Abdallah odenyim da ɔyɛ manager ɔbɔbɔ ma dwumadini na yɛde ba ɔyɛ Coastal Television wa ebusafo yindan yɛwɔ ndɛsɛndɛ wɔ beebi a yɛde community connect yɛde bɔkɔ yɛaka ho nyinaa bye bye. Right, so Bokofi, I'm going to papa. I want a Filippo, it has see. Aha, na is it Medina? I be see the money I saw Bokofi to Mocano. It's about Uncle Kubia, see, I KWAPROW man. I better ask papa. Uncle Kubia to my boy. One hour to the bow, I am market. I can come, Amina, out on car crony one. You put out a yakwanua. If I doing a gara, Numia, Yaman, a wild with this one, a waggy. And Numina, why painting car crow. Aha. Ana na asha asa ebi je pinti ene ma me so auto nkada kono eba no box ho ano no moguo nkada kuna igba oye fine either one you correct ma me da wo fufulin ewo happy corner ewade wona tilabi ogina ho enka na nje tilabi fo no kobi o na wa ko school a wo bi yedi ni tilapia nti nkara kro mo do so time o ye ni na aba oye KWAPROW a won sabutuma kan waya market ha ankasa happy kwana won senda as the name ya yankwana ya guzo nti ye nyina e bada ho na se da wotum aboa me bibia so etum ne ewia pe na ma idirija wona de KWAPROW oye hono gatesi ni ma yehupo ni ma yehu papa oye nsuka oyensuka nsura odugum na afie otumukọ na emu waye iwuraka KWAPROW hono gates no waye iwuraka oka wura odugum a ana rubber so fiifa na obugum mama nya amanya sam na yarababa obaka nyina nsura obisifo wo obi anda no hodo
baby ma ewa awode tum na do hon bo mazina nododo na bibia so onko yim aha ebeda oya abo afusasi enua so ba bo pi nyina wonezin wo si details awon so wo ho wo abra wo de meja ne na do ebeda wona ase nemom wonto ahena ewa ha nti ebeda wona ase papa da wo nyina wo tun wata nyina chipinti Ghana Health Service ebeda wona ase papa da maso no UNICEF fo ya minshrawon do onam no do menda pomidire san yetu mezebra hon Ghana Fire Service and Corporation papa da wo nyina wo tum na wo boy ipe say anoma che dua pinjanda ogebo nti aha na edumezi ya ejibesi ebeda nya ahwenwa ase na emom ibiara nkanfo a waso wano waso ho ya fie da me na asamneti nti eda na ase na apeda hwe adumezi ya phone eba Coastal TV me yesha ase hina baba metuma ahwe ne hina me bibia tum na akweyim ankasa ye bye bye